Već 12 godina djelatnici tvrtke Enzita d.o.o. u brojna domaćinstva donose ono najkvalitetnije i najbolje od kulinarskih i kuhinskih uređaja i aparata. To im je bila i prvotna ideja vodilja, svakom pojedincu omogućiti da na brz i jednostavan način dođe do svježeg i zdravog obroka. Naša filozofija je uistinu premium kuhinski aparati, tako da u biti sve što mi dovodimo na naše tržište, odnosno što pronađemo i distribuiramo na našem tržištu, se ulazi uistinu u kategoriju premium aparata. Naši kupci su višestruko zadovoljni, zato što kupovinom uređaja dobivaju nešto stvarno u čem će uživati prilikom korištenja. Svoje djelovanje proširili su diljem Hrvatske, ali i zemalja u regiji, od Slovenije, Srbije do Makedonije. Kod njih svatko može pronaći ono najbolje za svoju kuhinju. Imamo šarolik asortiman od blendera, sokovnika, multipraktika, štapni miksera, dehidratora, filtera za vodu, za zrak, ovoga stand miksera. Dosta je u biti široka paleta uređaja koje mi nudimo. Imamo web shopove u stvari u svakoj državi, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna, skroz dole do Makedonije, i imamo svoju fizičku trgovinu, znači u svim tim državama imamo i svoje baš fizičke trgovine, najčešće stacionirane u glavnim gradovima u Hrvatskoj, to u Zagrebu na Velesajmu, gdje se mogu svi ti aparati, odnosno uređaji vidjeti i direktno kupiti. U bogatoj ponudi imaju švicarski brend Bamix štapne miksere sa doživotnim jamstvom. Tu su i Magimix multipraktici, a tvrtka je u cijelu priču krenula sa Vitamix blenderima, američke tvrtke koja je prošle godine obilježila i 100 godina postojanja. Njihovi blenderi imaju 10 godina garancije, 10 godina jamstva, tako da stvarno su premium proizvodi. Oni se razlikuju od svih ostalih blendera na tržištu zbog kvalitete, obrade. Recimo to je prvi blender gdje vi možete staviti, ne znam, kilu kikirike, dobiti savršeni kikiriki maslac, do recimo savršenih smutija, sladoleda, od smrznutog voća, bilo šta. Tako da recimo to je aparat, uređaj s kojim smo mi krenuli prije 12 godina i koji definitivno je izrazito jedan snažan kako da kažem, brend u našem portfoliju. Ekipa iz Enzite predstavila se i na Brodskom Katarinskom sajmu, i to s posebnom premijerom Hurom H320N sokovnikom. Prednost sokovnika ove nove generacije je taj što ima veliki otvor, i do sad su sokovnici više manje imali mali otvor gdje smo mi morali sjeckat, rezat namirnice. Kod velikog otvora se stavljaju cijeli komadi namirnice. Predkomora ima samo sjeckanje, znači samo rezanje, što nam uštedi jako puno vremena, i ima odvajanje pulpe i samoga soka. Dobiva se izuzetan sok sa sitno usitnjenim voćem, a kako radi na principu hladnog prešanja, on zadržava u sebi sve hranjive sastojke. Ajme, baš puni okus, fantastično. Živimo u jednom ubrzanom vremenu, živimo u vremenu kad ima i puno stresa, ima puno, ljudi su zaborave hranit se, zaborave jest, nekako život ih odnese. Upravo energija soka, energija vitamina koju mi unesemo kroz sok, nama podiže imunitet, nama da nam više energije, bolje se osjećamo, ali stvaramo ispravne i zdrave navike. Osim što je brz u pripremi te odradi gotovo sve sam, još jedna prednost Hurom sokovnika je i čišćenje. Njegovu komoru podignemo, otvorimo, izvadi se vijak i to je to. Zato što sve izlazi vani, dovoljno ga je samo proprat kroz vodu i za trenutak je čist i opran. Iz tvrtke ističu, naši kupci dobivaju cijelu priču, svim svojim klijentima pružaju potpunu uslugu, a međusobna suradnja ne završava kupnjom uređaja. Redovito organiziramo akademije za naše kupce gdje ih dodatno učimo kako se koristiti s aparatima, radionice kuhanja gdje oni dodatno mogu usavršiti svoje znanje, cjelokupnu paletu recepata, servisa, znači sve što se kupcima može nakon toga ponuditi, odnosno nakon same kupovine, da bi dobili taj fenomenalno iskustvo vezano za rad sa našom firmom. Pripremom zdravih i svježih namirnica vodite brigu o sebi i svojim ukućanima, što je i motiv Enzite, a iz koje najavljuju kako će nastaviti raditi na kvaliteti i proširenju asortimana.